L'offre d'emploi اللي ندخل كي نقرا فيديو عطاس ديك وليدي ندخل بعد ان اوتر فيديو نمشي راه نعمر لو فورميلير ابوني جيم كومونتير ان بارطاج. دونك كتكشم جوجل ندير تنسكريم carrière.post.dz ادغريم كلا باج هكيا le formulaire lui-même. Ça a le nom de famille, le prénom, date de naissance, numéro d'identification nationale, XAN 14 chiffres, la carte la carte biométrique, numéro de téléphone, l'email, numéro d'inscription, l'ANEM, la wilaya de résidence, le code postal, et l'adresse de résidence. Donc كتتكيم la case soumettre. تروح مع l'étape 2 ندير télécharger le CV ندير نون وتشيعت. أكون يشيع على troisième étape ندير ونتشيعن ان كود ان numéro de téléphone وتنسكريمت أو نتشيعن une notification de confirmation زوينيد le reçu زوينا راه بريزونتي. Encore une autre fois, bonne chance, à vous